Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Mugisha TV. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza yo kuwa 16 Gashyantare 2026 rigaragaza ko umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ku bantu bari mu rwego rwa mbere rw'imibereho wageze ku bihumbi 4 nta mafaranga menshi azatangwa akayumbi 20 ku bari mu rwego rwa gatanu. Rigaragaza ko umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'ibihumbi 4 kuri buri muntu ku mwaka kandi ayo mafaranga yishyurwa na leta. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kabiri atanga umusanzu w'ibihumbi 3 kuri buri muntu ku mwaka hiyongereyeho 1,000 yishyurwa na leta, naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatatu atanga umusanzu w'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu ku mwaka. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kane atanga umusanzu w'ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu ku mwaka, naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatanu atanga umusanzu w'ibihumbi 20 kuri buri muntu ku mwaka. Iri teka kandi rivuga ko umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza yishyura inyishyurabwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi ingana n'ibiceri 200 ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urwego rw'ivuriro ry'ibanze, n'10% y'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Agaka ka gatatu k'ingingo ya gatatu yaryo kagira kati abatishoboye ntibatanga iyo nyishyurabwishyu. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryerekeye inkunga zitangwa mu bwisungane mu kwivuza yo kuwa 16 Gashyantare 2026 rigaragaza ko mu bigo byatangaga inkunga mu bwisungane mu kwivuza hiyongereyemo ibitanga serivisi za banki n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange. Iri teka ryashyizwe hanze tariki 23 Gashyantare 2026 ibikubiyemo byasuzumwe kandi byemezwa n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 17 Mutarama 2026. Rigaragaza ko abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ari leta, abakozi bo mu nzego za leta n'abo mu rwego rw'abikorera, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza, amasosiyete y'itumanaho, amasosiyete acuruza esanse na mazutu, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange n'ibigo bitanga serivisi za banki. Inkunga leta itanga mu bwisungane mu kwivuza ingana na miliyari 6 aturuka mu ngengo y'imari ya leta y'umwaka atangwa na Minisiteri ifite imari mu nshingano, hakiyongeramo ibihumbi 4 kuri buri muntu yo mu rwego rwa mbere rwa sisiteme y'imibereho n'1,000 kuri buri muntu yo mu rwego rwa kabiri rwa sisiteme y'imibereho nayo aturuka mu ngengo y'imari y'umwaka ya leta. Mu yandi mafaranga atangwa na leta harimo 50% by'amafaranga yishyurwa ku iyandikwa ry'imiti, ibikoresho by'ubuvuzi n'ibiribwa atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, na 50% by'amafaranga yishyurwa ku isuzuma ry'ubushakashatsi yakirwa na komite y'igihugu ishinzwe kureba niba uburenganzira bw'abantu bakorerwaho ubushakashatsi bwubahirizwa atangwa na Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano. Mushimiye kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.